Be good. Be good. Kachilelia Maiko Shakarayer Wasalabalap o Ishoko Chaikaka Katlan Sabal Matairuya Kupur Mai Kupureya Puinka Ulian Chaidio Langata Sabal Matairuya Kupur and Ranwood Niwao Okarakarak Menulianti Puinin Kokosan that Kaisake Ruchungata Lukayang Waipakon and Pohnpei Nan Wiyakupur Kosan di Kayu and 11 legislature. Ranwood Niabang Mas issue Paran Kaunor Yagatriasak Payum. Ranwood we are Ran Kawanasak and Wiyakupur Kosan di Kayu what. Now we Ranwood we are Kaimsaklan Wiyakupur Kosan di Kayu what. Thailand kagan katlam hotel, Iman Patroan Perky, the sergeant and Kalwa Tato, senior pastor, Nanabas Metelanim, the Midian Ginet, when William tried to Yololo. Melpeguk Thailand, Patrota, Ren. Masalabala bisbao, rakatil lolo, o isalan ganu, ay ban patron patayang, sapol lim tonwe, President Kabina, Vice Karyawan Kabina, o saban patron kabak. O mang samat court, at sobe tikalangan. Hirma kat nan maler nan lang wasay lile. O kinkatin kay rong sabol mar talen sampau. Mabilyanga kikit sabol mar aramasak. Rakatin masentong sabol mar pokon sowat. Yete sabol mar at tungal. Ispaw nan markian moin matalenim. Sabol marat tungal isanankan and wainu likan kalagal. President and way kabarabat. Vice President Kabina and Wayne Pohnpei Karyawan Kabina and Wayne Pohnpei. First Lady, Second Lady. Sabolmar Atrangal Legislature Kaisakeu o Sabolmar Kay Dilavalap Takan and non-government Tiak Momotso Patroyer Ban Kubur and Speaker Me Ban Kalwa Uyok Purwat
me penir katin kau yuya kupuran John Wayne Pohnpei o ligilik kabarabar koyanger kabna karyau and kabna so kau kosenat kaisa keu and Pohnpei patroyer pan kupuran moisap ispau nanken anu. But we have been tiak and Pelian government tiak koto makabina kapman pankin patro report on erection Pohnpei of Melel legislature. For actual report and kak alalti re nirail so ko kusana taka tama peni pan patroan so se John Way patrang karyawan kabina main court develop kaiten pay natural tama patronan actual report of sabol mar ngeno ngay saraw magatin kawit yang aki aratungal cabinet tama pit ke tama itawan kubromi sa kamele meban baita asangan nureakan me pe nirai leme me pe sang pe narai koyok lolokong helai mele legislature o kabina karyawan kabina imen patak yang rail mesra koit laura ban puling marar o kubrar ban koit kubrela sabol mar pokon sowot kapayata kabina karyaw and kabina ko show ko kusena dan legislature kaisakeo and Pohnpei o kapayata irailakan chorus Melel President in FSM, Vice President, o sabol mar KD kan chorus, me patraban kubur orang kak yang wounded, tuan wiabawat makin wiuyaw na narain administration chorus. Main code level up, mangatar makoneng yan patrawan sakar kita. Lintuan sabol mar puk sarawi nasani mengeno pan kadin William kizit sabol mar armas o sagare ir ni sangon masen me pen ir kelip mang me pan kak itan te puse atungal tak on administration. Kemarin court sang, court na, o court ngayon saraw. Amen. Kailangan senior one baron Lieutenant Ned dahil kakar katlata patrolanan uya kubur o iban patroyan chief clerk and patrolan and etungal puko ye lukuran marakan the roll call. Senator Abraham. Amen. Senator Ikuabi Jr. Amen. Senator Ekabartui. Hey. Senator Rudy Carr. Amen. Senator Stevenson A. Nine. Senator Wilfred H. Edmonds. Amen. Senator Jean E. Edwards. Amen. Senator T.B. Edwin. Amen. Senator
Eight. Senator Preston Latore, Aye. Senator Kenny L. Leben, Amen. Senator Charles W. Ioanis, Amen. Senator Stanley Joshua, Amen. Senator Miguel Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Nagarin Miguel, Karabang kubur mansang lele ranut. Senator Errol Ned Mogic, Amen. Senator Shelton C. Nett, Karabang kubur main clerk. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Amen. Senator Mitaray Sina, Amen. Senator Francisco Simram, Amen. 96 speakers. Hey, Kalangan Chief Clerk, Sansal Magtail, Sabulman kita tungalan ke quorum, Monatai ban Katla Motai, Patola Motai, record and reflect me Senator Loyola, excuse yang ia kepurangan. Pagi ada Sabulman ke quorum, while proyek pengak kuliah tai tiaw ya Sabulman tai sakaratan kapeng, melal sakaran kapeng lap, misiklang, kepurangan nilap. Sakaran wawlap ang kuburan na roksoko wasalabalap monshap nan markian matalanim ispaw wawlap ang kuburan isoko malal isunan kanan wainu waw niki sabul maalikan ko likan kalakal Matalanim, nanalak, nan kanyeko. Waon kilabalap, Katie, Koros, nan palian, tiyak, momocho, o government. Malal, national, state, or local. Matang kuburaya po inkak, ulian tayo tiyo bil, waon kiyo po na se, sabul matayil, President and FSM, the national government, the nation which, His Excellency Wesley Seminar. Binmanwangi Vice President, the Honorable Aaron Palik. Ibinmanwangi Irail Labalabkan and Way Lautkan Mayang Patrang Child. Malal Ambassador and United States, Her Excellency Jennifer Johnson. Ibinmanwangi Ambassador and Australia, Her Excellency Madam Cho Cowley, Ibn Menwauniki, Ambassador in Japan, His Excellency Nobuo Kabu Miya, Ibn Menwauniki, Ambassador in China, His Excellency Wu Mei, Ibn Menwauniki, Israel kan mayang patrang child, Masansal Yay Honorable Matt Broom sang New Zealand o William Yuan Yay Mr. Van Hirten o labalaban way kan koros mayang patrang child. Ibn Menwaun Kumelel Sabul Matay Kabina and Pohnpei, the Honorable Stevenson Joseph o First Lady Yay Dr. Eltina Ioanis Karstein. Ibn Menwaun Kakaryaw and Kabina, the Honorable Francisco Ioanis, o young Second Lady, Madam the Mrs. Jean Jiben Ioanis. Ibn Menwaun Ki Siongko Bungkan and Pohnpei State, Melal, the Honorable Nelson Joseph, o young Siongko Bungkan Koros.
Wasaksit imenwaon ki Speaker and Congress, the Honorable Esmond Moses, imenwaon ki Floor Leader Quincy Lawrence, o yang ama Congressman kan Chorus, mayang patang child. Imenwaon ki Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abram, Honorable Senator kan Chorus, o labalab kan Chorus, nan palian tiyak, momocho, o government, mayang kat kaangkuburan, pasalabalab, isipaw, nan chamber wat ranwat, o men Pohnpei Chorus, kon kalapwat, pon taga-paypay kan, o nan way loud kan, maslikan Pohnpei. Rakat, o imen pagkakatayal Chorus, and eopana, nan wuya kupur kasanti, kayuwat, maranwat, wuya ran kawanisik. Esansal maranwat, agus wuksang ran kan, me katayal kin sapuliman ki, tatungalan ki. Wuya ranwat, wuya ran yu, me kabina and Pohnpei, pan wuya, sapulima te tungal. Sakara way, me men, why kan patrawan state of the state message. Arang may kuburaya, puin ka kulianti melel katayal, o lukayang kabina and Pohnpei. Puin ka wuya, sapulima te tungal sakarata ong way. Imen patrawan ang Sergeant at Arm, kumuyan kalwa tato, Honorable Stevenson Joseph, yay Kabina and Wayne Pohnpei. Imen patrawan kailan patrawan ang maayaw na talaga. Iyang. Ejungal sa karataan kay po ni taan kupuran na rokso kon Pohnpei. Wow lap taan kupuran ni sunan kan ko and Pohnpei. Wow nuki sa polimar lukan ko. Nanalong ko nan kan ye ko. O sa polimar kay tilapalap kan Chorus nan talyan siyak. Ranwatch nan katuwatch. Ngoletier malar, kay po ni, taan, kupuran wasalabalap isipaw. Wawlap, taan, kupuran ni sunan kanan waynu. Wow nuki, dikan kalagal. Taragu wawats, melal, sa pulmatsahil karyawan kapina. Speaker, yang amoy puinin kawatakusun na kaysa kayo when way pa ko ng Pohnpei. I would like at this time to extend a personal warm regards and sincere gratitude and recognize the presence of our President of this great nation, His Excellency, President Simina, and the Honorable Vice President Palik. Thank you very much for taking some time out from your very busy schedule to join us this morning. I would like to also extend my warmest regard and sincere gratitude to our Speaker of the FSM Congress, the Honorable Esmond Moses, and members. I see Floor Leader is with you. Thank you for gracing us with your presence, and as well as your cabinet members that are here as well. I would like to also recognize and extend my sincere gratitude and appreciation for the presence of the Dean of the Diplomatic Corps and your honorable colleagues, members of the Diplomatic Corps, and other diplomats that are here this morning. Thank you for joining us this morning.
I would also like to extend and recognize, I would be in trouble if I do not do that, and since tomorrow is a legal holiday for Pohnpei State, to recognize the accomplishment of women. Imen anshu kisha chungalan ki anshu mau, ulianti melal waunuki melal ulianti karyaun kapena o pona se waunuki achungal potkan. First Lady Dr. Valentina Karstang o Second Lady Miss Lillichin Chipen. Open men pona se korusya mayang pan pachapan kupuran which pokmailan ka yang pachowan diran way may pan pachowan kaloki the kairki pan kupuran. Ipilmen waun kumelal o pona se Israel local chief executive kan mayang pachang chay ranwach ye net district administrator, mayor in Pingilap, chief minister in Wainu, mayor in Nukwar, o chief magistrate in Wave Chokes. Mamia may subajowan aletia ipilmen po na siya kami. Open yan so mo recognize korusya. Kalangan ko may mga speaker o yung amoy pinan kawatakusyon at kaysak one way po ka ng Pohnpei. Puya kiyan so may yung yan kak pachowan reports kiyang John Wayne Pohnpei iran sapul machay way. Iso sa pay kasan mga speaker Wayne Pohnpei kachin Russian. Ranwach puya kawanaisak and rana na child chungaltian to talk. Kare daw taben robot watch so ban ray ray. Na paano nga siya tamo po itar pan o pan ni ray ti yung nga wanan show na sa saler. Kachay pachawan chapiyata tiyan to talk what January 8. January 8 ipachawan na letter reports the Pohnpei kach nan kapol and peel puki kailailan kachapin. Macaptar nan sumpungan May nan pan na kiyaro. January sa Riau, sang nintuan kawait and palian apaliran masanlang. O komitiye o makinapalirar karwarukan. Ipachowan kaluktar, me Pohnpei, katsiyer nan rair karwaru o kapal. Puya kailailan kachapin melatar chikchikilan pil nan Wayne Pohnpei o Pohnta ka. Pay kan nan paina o maslikin paina. Rano che mga speaker muren che ay pachowan signer kalokwach wasan kit me pachonan takachuk luluta. O kisiniye wach lululuku wikaw sama. Sanwari riyasak silu ventacha chay so paye kapal riyaw ye kailailan kachapin chikchikilan pil. O lulu tayo mawiyaw ng tagayat yung magkakatsen wiyata kapalaw at mapanlal lang wasan kas, nakas kan. O kapoy kayo may patunanim kayo magsiniyo lal, mapanlul pa siyang sapul macay ng tagayat yung magkacay mangiyan suwat, sutupan mi. Nisan warrior isak sulu, patsang matchmang speaker, reports pilalatoray, may ilok laut, sang wait and par, tutar pon wasakay nan kalap yang aki takan masdiki paina. Ermang speaker itchungalan ko kaping lap. Puwag isoche irair laut para tasang irair karwaru te apal silu nakchail kachin sapalman kitar o san saler. Pajawan kaping puwag kupur kalangan sa machail coach kupur resolap and sapakan ko. May kachin kahit po nila macahid pa sarawi. O karyaw, panen palit chochokay, masapan kit pa na tiyatya, anso, palinuar, o lamalam. Panalapwatch mga speaker, eleta sawas mulat at chocho parata, may nanan sawas sa melel kapal pukat, soche lautla, the purpose.
Kalangan lap o palikan o kumailakan, chorus. Masawas. Anso pa anso teacher, yan kak plangat ta kumailakan chorus. Rupo choreo pan uyawian so matang. Burin ranwats, na pan kasaleta sawasakan chorus o isingakan masapanikita. Naniraira nanso, na katokapen te apolipan ni Rair kapal pukats, uyuyawi maing speaker. Angay, o karyawan kapila, patsawan wanche at sungal puko o uyuya. Totok, and koson government cup, pilnan nanci. Maing speaker, and ngay o karyawan kapin at sungal kaping, ong komoy o yangamupinan kawatakoson at pueki, kamanamanlan, Mangan Kampan Kamarain, SHAP, Attorney General o TNI. Implementaula o peki, amayl chungol chuch, o nga chungol ititakan, na patpacho rem, teremay. Saban nanchi yung kaunso kaway, luwat yan ititakan na nirairan ran paisak, sang ranwats pachola. O saban pachowan peki, amayl chungol chuch, anso karus, kalangalan ko pramay. Maing speaker, ibaan pa sa walong report and out of parent totokan pari katrisik silu, may 80 September silisak pari katrisik silu ni Inching. So sa kanang yan reports ki ni Pacho, puya ki ti yung totok mo. Ito pa yan kasabungela o reports sa mga so sa melal ong tamo po itar ka. Pues reports what and kagat sa sainsal nan taro pues when we are child chungol men kawi. Maing speaker muna ipantula o sair ulapan plan ng totok may chungol palikan pansong ang paki yung win Pohnpei o ayaw ko na ang melel kachailan kachaman mumana child wait ito ng constitution government nagchild pachowan papa ranwatch Mayay nan parkit tuwa buki isisak tuwaw, metana kanta kakapachapach chapita. Ayala I makituwach me kay puiti Pohnpei Constitution Government. Ranwat ma-government uyaramas aramas pala naman. Mamiminan sumpar paisak limaw. Aramas aman me pachowaner takot puko. O chungolan kak en weweki dame koneng en wiyawi. Pwe, apol pena chungol kisin penene en kak mau ni kakos. Anso magchail mikiyer niya chail wiya government ichar en kawit kachail. Kachail na pena o kosoneti o wiya tatongkan metan mau yang aramasin Pohnpei. Ranwat nantiyan totok kapwat. Chahil ko lang chungalan kita kaping. Pweta? Pwang kitaan chechen totok melap. Beweweki. Song chocha magchahil kachin o ramaniki. Men sa paniki yung way pokanan Pohnpei ayo. Kaker wiyawi. Nintiyan totok wach. Sang ni kayo. Kalaut laan cheche. Mepan wait ito pan ino minimin salat. Karyaw, nanapasang en light nan lapinsatan kanta kakapatapats. Isa pen light. Nintuwala nanapasang state ka sa pulman kaya percent lumaysak. Kento mamiya, ong church pukats pan alerta, para rin kapay and way pa ko ng Pohnpei, na pacho pan manaman and legislature, pan laut kila, ele tak riyaw sama. Maweweki, maayo, checha makin apali Pohnpei, patch nuwan muni yung patch nuwan milyon silisak, aranwat, checha makachayil kachin kasik, kachayil pachawan kasikan miye, pan pacho ng milyon, wanay saksama. Di magkareta maing speaker, kachayil kapungki o pelyaniki, kasampaliki. Kasampaliki o kanayata, checha pukat, when wana child chungol totok, en kak miye o apali tiyan mura ka. Imag-areta ako na ang melel kachailan uya pachoti
en we lamalam ni karwaru. Kuchailan ka kaula peta, momon a child pan ang, o paki yung way pa ko ng Pohnpei, momon a child pan apali, kalangan pukat. Maing speaker, imen pa chowan walian di chon totokan government chunshak. O ya chungol kapeng pueki kalautlan puinan chon totok. E nanan ko na ang melil, pueki ansyo ray puin na rail sochomaki. Kalaut kamelile yung iya, chon totok koros, chonan ka kapeng, o pa naleta, arail sapis, te arail puko, nintuan aray pa uya arail puko, te achail sapis, ongway po ko ng Pohnpei, epan itipak sa ngayon. Ikamelele, may po ko ng Pohnpei, kaching kasik melel, matayad singal sapis, kinpacho ni limaw ayo, aranwats, ekoneng, and pacho, socha chikitsik sang isak. Pwe, kayo, way po ko ng kaching kasik, o karyaw, ekoneng melel, and uyawi, pwe ki kapaywats. Di makareta, ibenchonan kita ang siomao, o ulianti nga yung karyawan kapina, o pekiniwaw, o karakarak, o emen chun totok and government, sangat siya pewe lelpa, and medlaw, kasampal kita, kapaywats, o kasaleta, at child kasampal kapaywats, o kapeng, niya child totok. Then niya child pan, sapis, and ong aramas socha de Pilipina. Maing speaker, ong a child singol kay roiran church me pan kachanga totok kosantikan and parent totok watch. Sang ni payaw taut pa na mag-child pachowan uya. Kumail pachowan kamanadar, milyon wanesak riyaw. When apali totok kosantikan. Nan parent totok watch. Nan wan monu watch. Percent paisuk wano. Percent paisuk wano pa patosang nan monikan. Merkin rigitare child. Presently may silu pan patosang nan moni and kan me pan wait ito pan minimin salad. O present chiw sang cheche kan me min ruwasan kusun net puy kikarap. Area mang speaker ako na ang child and kauno. Ele kagache child pan kagache and matamatawa napalaan moni yung o kamelele, may kakapali totokan chorus mag-child kinuraman kimas. And sansal. May lalato ranwats. Muni kan may pan wait ito pan inuminimin salatak. Saik lalato. May pan lalato, ikamelele. Ansyo, may saik deti. Area sansal. May rail suun totokan makin isaysang nan checha wats. Yang rale, kalautlaan isays. Eri machecha wat so Japan payan you so Japan lalato nan paran mo ni wats. Agmailan pachowan magkempa kan maging totok kumuni and compact pan sipelela wan checha mamiran wats ele milyon payo sama. Mawewe ki me child pan kakachanane and tapuniki so charwats sang ni checha kan maging rigitare chay. Bayangaki isa penday. Di magareta ngay o karyawan kapina. Men pek ni wow kamanamantan chechekan enagis kanay halangan. Dahil kanay momon na child sa pankiyang way pokon chechekan nang. Mang speaker yan kaktula ula pen totongkan mamiyayer mangayo karyawan kapina pasokan kotoki nan taran totokwats. Ima yang kayo. Pachek sa palin sa pulmachail kairoir, the plan and way. O tuyang ng totoke, mapano neta sa pal, plan watch po, and we are child chungol men kawait. O iralap, o kasampalakan mag-child pa, nanane napali. Po, yeyas, and men Pohnpei, and kak mamaw, po kola. Totokwats, pansiptaran, dan sumpung panwat. Nan totokwats, sa pan pokata, Uyape o polpen pain sa kachail and we when so what's a kachikala kisin sak me kachail kak pain apaliata imagareta totokan apali one sap o one set pan uya ira priority you panat chungol totok
E pililin te mau, me pain sa kachail, pan sawase, kachikala, sumaukan, mekin patosang nikisinsak. Kasulu, pachekpen sa Pohnpei wasana pali roson, pan nananayiran chapta uyawi, aptatagwats, and kakchang away mao son, mangan kempawats, anane and miyaya. Pachekpen sa Pohnpei Education Act, pan uyawi, and kasaleta tama paitar, o tama suchupuita, o kawaitata, tama konengan wakatagla, puen kamawiyala, sapasin kamarain ong siri Pohnpei. Kalimao, okay sagla. Ropata, e polipendi yolo pil. Nintuwane pan kakan sawase. Lialan kak pachapach, ap meled, lial, en kakakis poitikisiksang tama miramos. Pil en kak miyanso karos, lelanson kachipin laut. Tatokan rapukat chaptar, o anso weo nan parats, kawait pan pachota, kachailan kakayukupana, o apali. Puen kair, totokan government tuwache memoran amenamen. Tama kinanan, palilaw nan so en kin mia. Tama konengan mia, kinanane iupenen matamataw. En puineo. Kawewe pen takot politics me chocho. Kawewe eu, may pachowan pakatawoy me leta, yang pachoyang nan totokan politics. Masang rin olamen mataniki Kofi Annan, all minutes we are Secretary General and United Nations ansiyo masamalar. Lintuan na pachawan kawawa me politics, tuwache, totok lingan neo, mekin ale tam kakwiyawi, and miyeta o wiyala kusen memur. The wewoki, masongkan magchail kan oraman ki, makakwiyawi, apoy ki socha cheche, agchail kotoke, when wiyala kusen achail memur, poyki miyayer cheche. Mang speaker, ira bukas may waliyanting yukuriyawan kapina, o men kamuweki atchungol tiyan totok. O pilmen pilew, kapurayang totok bukas, and wait way ni kalail, uchuch pene, wewe pene, o ew pene, inanen anana melid, foreign kakpuita. Halangan ng speaker, halangan ng member konkorusya, halangan ng munsapoko, isoko, halangan ng korusya. Kalangan ko promise kabina Honorable Stevenson Joseph essential supplementary karape magtrail kat peneranwat kayu arinara apalar iban wulianti melel trial legislature o ya melel trial ngol kapung lab pangupuran wasalabalap sipaw kapung sinanakan o sinanakan nu kapung o President His Excellency President Simna kapung o Honorable Vice President Palik kapung o Speaker of Congress Honorable Moses kapung o Lord Leader Lawrence yang congressman kan o cabinet o labalap and government chorus ng national government kapung o palikan chorus mayang trial, Melel Embassy, the US Embassy, Japan, Australia, or China, or Wakan, Patrang trial ranward. Imen wulianti Melel legislature or Kapungang Kabina, Honorable Joseph Pugli, Sakarata, the state of message Memiayer, or Kapungiyang Katokan Koros, Patotokan Koros, Mayang Patrang, Katian ranward. Imet mekaim sakalar melel sabulmatail program kayu arada iban bulian try dio pagik trailen komal tisang nan wuya kupur trailen kapungang kapina o irail ko o try chapal bana morinan showkis trail komal ma init.
George, kom kaway tama Senator kong kaya wewa pa na. Mai? Mia, yay. Hutan.
kupur o try Dahil kagar kadlanan kita uya kupur iban pona sa floor leader kami floor leader. Kalangan speaker, kom kupura po mo na iban sakarata yan kak pasyang aja sakaratan kapeng wow me kom siyang kir walian ketir mo motwot wasakset wan kun kami vice speaker wan kumelel honorable senator kan korus ipil cingolin ku wow wong relkan me pasyang child. Dan kalario men Pohnpei korus melel relkan me PPN men KPC kan. Mang Mr. Speaker nuwa men pacuan uyata kamaguto bagi muat kesempaluan kak kabandela alaldan journal. Korea man. Journal. Wat walaldan journal. Kalangan esensial mau kamagutok dan kapantela watawat walal tan journal koros mau tung kamaguto masa ni uang masa ni show kamagut poita try kapantelar walal tan journal kamu floor leader. Kalangan speaker nuwa ibileu segera muat kesempaluan so bagi jalan kak cora itu apali nampai sekisu mayai resolution kalender. Korea man. Esensial mau kamagutok dan corak ti o apali nampai saksilu yai resolution calendar. Pagi kami kerja menbek try kat kerja pan resolution calendar o iban pona sa chief clerk. Legislature Resolution number Isla Criolla and Isla Payu, a proposal for resolution respectfully but urgently requesting the governor of Pohnpei State to work with the officials of the national government and the FSM Trust Fund to obtain the withdrawal of $5 million from the Pohnpei State account in the FSM Trust Fund for the purpose of subsidizing the operational expenses of the Pohnpei government for fiscal year 2024 for adoption. Kalangan chief clerk pagi kamagut you withdraw iban pona sa floor leader o kamagut pen masin pe. Speaker nuwa men pacuan yata kamaguto bagi jalan kak katarapo sabulman kita legislature resolution nampai sakriya wala penyal risak payo. Korea man. Esensial mau kamaguto try dan katianan masa naban kamamatan resolution na isak riyaw le banyari isak pa koros mau tung kamaguto masa ni uwa masa ni show kamagut poita mia masa nabe kami chairman Moni Kalangan main speaker muna bilpan yang pacuan kak bilpan yang ada sabul mamusakaran kay pun wow kapeng mapatoyor nilang itu ngal wala pan ko promo ang kemelel vice speaker floor leader honorable senator kan korus pilmen lukaya ngai itu ngal wow rekan mapadang tenan kaler resolution kamu matan resolution isak riyaw laban yari isak payu ni oralap pag-pag na wow karak-karak kabina en kakewang sabul madail president o congress Puran kak apaliyo to sangnan sabul men Pohnpei Trust Fund marapa apali miliyan limaw an kak sawase apali way totongkan me kapinabil sayar nan sabul me state of the state message may sangan ranwat niyaralap I kamumatan resolution met kalangan may speaker close debate Speaker. kalangan Senator Carl pagkape sa esensial sang kami Senator Mofuk Kalangan Speaker. Mo imen antitot peitok amona iban patoyon na itmol peitok iban yang patong sakaratakan enwam ito yang ermoy ongun kami Speaker vice floor ro karusya mo Speaker imen Chairman in Finance and kaweweta en misansal pagkatay laptron kamanata increasing ceiling by 7 million. Amit tay pagpake 5 million sang non-trust fund in Congress, non-may trust fund sang Congress o President. Arya imenen kaweweta tame so tay tarnan moni kan magtay kamanataran sa yan no what time to talk on.
Ika melele me anane or chicken tano money what pan to talk on pue ka trai ban talk yer money nan trust fund sai parrot na ka trai ban ngalange nan ne trai trust fund tori ika melele me ngoin anane en san salong momot what tano money what pan to talk on tano trai lanane ti kalangan speaker maka pesadang niya Ejan Jalama Kalalabagwo, Chairman, the Chairman of Finance, the Committee, Kakawit, Kamwi, Chairman Kara. Kalangan my speaker. Sa insal me nan tiyan tatakot sang toto me FSM may tatak Thailand utapali nintuan na rai lupagala subsidy kay me miya nan tiyan tatakan mo sangan mo nuwad me Congress abalya lang Petrocor puen sa wase puenan lial niyan sa uyu me puenan lial sa bulti puegi mo nuwad tatako apali puenan fuel me PUC kitatang ebil sansal me miya office kay magan padawan subsidy sang Congress malang kopong legal service o wasakay me Pohnpei legislature the Pohnpei state would kapukayang and padawan ta subsidy bukat pilpatang met sansan met lapalan puenan liya lebleu sebulta puegi monuo nintuan kawin memia Pohnpei tatanggilar sansan nan kawitin kabna ananan kamawalan lial, kamawalan pil o kamawalan sabis toto. Pil sansal melalato ranwat tuon tatagan Pohnpei state government kan makin puy sang pan federal program me FSM kinapali ki way payu melel special education o dispensary kan puy kaya raiso yang ale sebultan present paisag lima olel ranwat o sangan kamawala toto me ananan mia me monuwat paninan en sawasa ari pegwat en kaunap ketail puegi dalato ranwat dintuan sebultan moni magkatay kasik nan kampak kap esay kapwel asangan moni wat en kakso kasi kitay lang laule lang so moni wapan magkat I kaparabargi kawin memiyasang OIA ran me rabat yang kitay wasat memoni chorus magkatay tapon ke kampak kasampalan kamarayan no health raban reimburse lel ranwat kita bil kamanatar sa matay kosunet may tatar and miyayer pin sa matay trust fund sangon mo ni tapalapukat mapan miya ikabarabar ke mumot kasampalwat pan pil kuburatar wayu and kak pil patola o tapiata sa matay trust fund ele manaman me emenemen Senator Chungalan ki o puka me emenemen Senator Chungalan ki ninduan kawit pen kosenet makin nek chen way imen kabarawar ke me sang toto me emenemen Senator me napali yang wain Pohnpei sangat kalap lel dekan Pohnpei kan dari sangan itu pukat pilban suwase saul matail tatakan tian monuwat puan kak apali anan pukat kedai bil so bay kawit kay pilwonon nan committee kan jalan kak chapter apagi masuk leleran so Pohnpei House and kak miye Philippine mabana pali so makan makan patola Philippine puagi pil chotolar kedai bil so bay kamukit pen healthcare premium me anane ren chapta bu kosenet manamaner ari men kamelele maktial koros nantian tata kapwat men kamagit tata kasabal pukat o iyan son kamagit tata met
ni tapin tiyan tatak. Kaya bang kol nan lukobe sang dodo pan ka karampuela sabul matail oraman kan magkay kamelele menia ban mogit pagkay jamie ban mawang rai lara masakan chorus magkay wululian. Ni oralap I tungal kawewe met ele wasame so delel I kapara warga me kupura naman kagiyang sawas nintuan oraman nintatangkan me naman senator tungalan ki sabul man ki ni aso me tiyagan niya kalangan may speaker Speaker, you're my Kailangan Senator Carl. May kupura po imponet si Senator Simon. Kalangan Speaker, ay tungkol sa karatan kay Puniwaw, patrong, ang patrong sa pulmamoy, Speaker. Ipinman working kami, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Member Coros. Ipinman working to ang Pohnpei kan na patrong tayo, ranot. Speaker, ikamilile me Pohnpei ananamoni, met. Depan anak moni yang sokoran. Komkatin ko proper pitakin sawewe. Even pitangki momen maurin trust fund. Trust fund tuweta time deposit apa mak taipan toke amia penalty apa ban we maseng relal anjo me mature. Even patruan ta mayai I momen ya pungin maurin trust fund. Isto patruan ay men patruan ale angka kawit dia mas. Kalangan Speaker. Kailangan Chairman. Kalangan may speaker ika sabali sa karon wow kapeng ki kalalabangan kawid mamiya sang Senator Simon. Sudah kawid may padawan mabangkin miya penalty ma trust fund miya withdrawal bang wiyawiyam. Apoy padawan may trust fund Agis work sang time deposit. Pag time deposit ako santi yada ban mature o may ban withdraw more nan sa wa may penalty. Nuwan wewe pet may tungalan ki niya so may sang wat ang PPA aso kasamalar. So kan penalty miya ite akanana and utaan pay tide ni we have resolution o and kin may yang pali mapapali sangan nagnagwat wanan so you lalo to ranwat sai ka penayo magdahil sa man kiyang Israel kan apapali sangan nagnagwat nan sa matay government lab pagdahilan ka utaan mangi sangan orchik kasambal metuwa da damasan sa Senator Simon may kaktaula may speaker kamamataan resolution yumet. Mabanitan ko puratay. Magkatay bano suski. Eri, main soda anak kedailan mamasan rere. Tegad lau suski. Maucung, Masoda ucung, kupurarailan bilisansal. Kalangan may speaker. Mawal Senator Carl. Magkupura empleo po na si Senator Mobil. Kalangan Speaker, main menel resolution yung met magtayran sus kaya pa kami nila me katail koros me umot lan chain pa rin sa wat anana we ki yakara pa na tayo pagpagisen suot. Week riyaw sa malar te week sa malaro katail kamanata increasing ceiling budgetin by 7 million. Katail pagpag muni yung 5 million. Tame iko sampal ki paniya sotra korong-korong sotra me kot minan report me itanto nganan pukat ketel bana sosang yamanan melel kaino okay tame chairman in finance kasaletar emir nan pochet ari iko sampal ki pueki isme ban implement tatoken monia executive lelmet executive saik pakair ki yang trail meranane 5 million when apali tatongkan meram paratai in 6 months in 1 year. Ari iko sampal ki ananwat apibil ko sampal ki kitailan may tong due diligence and tatok nan sangan moment tatok tuweta met pagkailan koros wewe ki yautan inongin monuwat pwede tuweta tama kitailan yuya kita siling pagyakilong floor amendment
Ari kailangan matatawa mga mautang kailangan mo ni Watch kalangan. Speaker, Mawa Senator Mobil, Vice Speaker. kalangan ko mo mang Speaker, ay tungal sa karanwa pa ang kubramu wauna ki floor pambakabayan Honorable Senators Coros ay tungal pilwa wang railo ko meso pa ilamalam. Poligran mawon kaping payamawang ton Pohnpei Coros. Mere lay tungal ran mauling-aling ang ton wing kitrunsak. Mang Speaker, ay tungal sa tungal Chairman. Essential na anwit magmagit tama miya, inobano ka na po sa ikapal to tama miya. So ang sapasap man, pang kono bataw ya panak. Kahit yan na panlilan, so kapal tanan nakatay puruta. Pag muna bugat, ang way pa kon. O essential makompak sa daban magito. Nunduan tama katay kasik, national government, paano ya magit. Nanansaw yung mapatular po kayanan, miliyon 5 ora patuwan lang fighter. Mapil kumarong na tawa sa. Ayaw maramas paki. Tama ba ang patulang ng trust to, buya pa irain mo wawag. Pagpaki yun magkapanaman totongki. Unya pa ang luluto, pan granted pagpako. Kapanaman kaway dito munyo. Ugtay ban katkiyang uyaban ko sanat pan kaptatok. Met kasigpat watak kento magtay ban rakata. Nan parwat man Speaker. Tama katay kasigtay ban rakata. Eura makasampal man Speaker. Songkan koros miyan. Agtay ban teba maliyala. Magtay sabul matay mapulabulkan pangkatar kono pang microcam. Abana nani toto bukadalang kakapali mo kito. Cost mararata tonang na 11 million ang sensuka. Abuyan kag miya toto ang sawat man Speaker. Kailan na ko ni pakpak. Speaker, isu kalab saraw. Abi kasambal ko poson matiyo susu. Me letelet abana kita bagi iban tungale rabagi iban tiga atal poko and rabagi tota menopali government onanan way pokon itar tetoke wonon abol labatak arumang Speaker son sapasap man ken katak sapasap o mata sapasap pang kamau diaramat sang negarabawo imamiyata motion in close debate. Kadang essential Mayor motion tayo ng tingtimasan pe. Vice Kom Kupura win po na sama Senator Chowap magkawatan ng 5 motion. Kamu Senator Speaker, Chowap. kailangan kami. Pwede yan siya, kung katong kupura po yung dola. One can kami, one can vice floor. Honorable members kan, try koros me. Uyaki orang wat ng chamber. Speaker, ito nga mo yung pita kayo tariyaw. Ong siyota libilipil. Kayo, miyir pa kayo try tatanggi account wat. Trust fund. Ong nan ira kasi palakan ng Pohnpei State Government, wasakan. Men alakawit man niya, the kayo na treban taka account wood. O kariyaw, siyoto wasa magdaka ipagaglaya, lekin trust fund. Kalangan, Speaker. Speaker, Nangan Vice Kom Kupura po na sama Chairman and Moni. Kamu Kalangan man Speaker, kabengki kalalabagan kawin mamiyasang Honorable Senator Chowap amon iban patay beliau ke sabali sa karanwao. Ele kokodan monuwat utana ko santi monuwat sa Walmen Pohnpei nan tax national government kan kata ruasin pawasan na basam ruasa mesudah 3% limaisak bangan patulang state mer kertaya eri mewiwiyaw ko to percent limaisak puro to percent riyaisa ginanlan trust fund nikamelelayo me anso me eu state pan
anane asangan we have been tatagat pangan mogit. Dari ranwat ikamelelem anane ben monwat and mogit tong Pohnpei state mi pergi irakan mai padawantar tatak kesembalkan magtai sopai. Ije also may patawan memoni what the talk nan COVID. Apali kita nan COVID o imulan COVID a million limau inambe may patawan me patolang petrocor puen so wase apol ben puenan lial. Main pergi ada pil saya ratar eksekutif o ma eksekutif anak-anak kau itu. Saya nan sabun menkabina state of the state message. Page payu paragraf Riau itu sudah lain nempenan tupsu kesembaluat. Kabina masa ni caipan kagada anak-anak million payu. Pagkailan apali iway tatanggalan ni mantiyan tatak. Pero kau na batawa di kamerala epeyan kawitin ka pinamagtay karong panaranwat. Dahil angkak ciciyang mon ananakan maban miya. Pero kau na patawad di kamerala may kasambal ay patuan makupuratay bangkan bukpesang. Ira oricingkan mabil ka kapal yang nantaro po puan kak nena pesang o dahil uyaki tawal matay tiyaten tatok lakampali pilpanin na sawas. May kasambal ko pagpag yumet. Kahit ang kay kamanata million limau puan mugit to. Dahil pagpagi tawal matay national government and kak sawasakin dahil wawat. Pwede kasig pan dahil pananana miya. O men ka dete sainsal mi nan tawon men ka bina state of the state message in mensang rangwat e ka wait ku way ka wait ki malan wow me Pohnpei ban kagada na million payu puan ka kaunsak tiyan tatagwat ma kampak silu so depan lele to law imun tiyan tatag magdayat paglala kalangan man speaker Kailangan mawal sa Senator Speaker. Carl. Makupura, mayor motion you, dahil ang timasan pa. Ito na ipatrawanta, po na siya Senator Joab, ngay po na siya kamakit na miya. Dahil kadlana na shoes, mapoita ta siya poita, dahil nagpilikat lang mo. Kamakit yung mayor, dahil ang timasan na ba, elor ng basic riyaw, laban niya riyasak payo. Karos mo utong kamakito, masa niya uwang, masa niya siyo, Kamagat poita, kay rujung tier, masa na benala nambe isak riyaw le beniar isak payo. Poyaki pagpag yumat resolution yumat ang taiban usus ni kaupe. Karata koros mautung kamamatan resolution isak riyaw le beniar isak payo kawatan nin lima palimaon. Pusin Ramuleti. Ituan watawat aleti usus riaisak o sotra mauwang resolution wat. Met mawawag tayo kamanatar resolution nambe riaisak tuwaw labanya riaisak payo. Kami floor leader. Kalangan speaker ichungal sigurun wa sabal. Speaker kang kubura pagwa yan kak pasungon KBC relegan me patyang jail nan wilam na minay sukset iban jab kita malburo iban pasungon totong ki marso ulang puan kak mangai o iban jab tak KBC managap men me chungalat ye Mr. Abner Hadley men bagitak challenge
Nguralkan me pachang speaker yay submajail managapmen me apapali billion sport yay Ramsey Joab. Ubil riamen managap sang option wainu yay Baxter Callen mauya chief clerk o keeper Burton yang Iman Jorong Vice Speaker and KPC majikan. Kalangan speaker. Kalangan Vice Speaker kaum KPC Iban kawan dona siya man manakap tingnan peluya son moto. O pila pa palian tetongkan me pet kamaban John Basang kanan absing kabana o palian treasury. Speaker mo kasambal sang mo ay tungal ma. Iban baruan kabasa sao yay Mr. Hanson sang kausap kebarwin kecil o atungal lopo birang patkan no patkan patay. Kalangan speaker. Kalangan Vice Speaker of Floor Leader pagya maulian kahit yero KPC Israel Oloko o pinakapmen mayang patren. Speaker. Kalangan ng kuramay. Speaker. He has a point of privilege. Kami siya lang. Speaker, Senator Simon. ay tunggal mo kapatapat. Speaker, kahit nakin privilege may ban. Pitagin kawit. Minute resak mo ang kamalin so was ranwat mo ni so was panapalong tayo na pariyala pilriyam patpatunan pil calendar. Menpitang kima. Kalangan Senator Simon Iban po na sa floor leader. Kami floor leader. Child Pamalma Minitio. Dahil kombal nak. Dahil kombal miniteo. Dahil kombal. Kami. I mursalong la. Left, right, wow, what's a rush we ever be? Email bagi, sok na kawiya, kay Webis kay Ito pag-jalan sa pantalaban item ng pesa kuno. Riyaman. Chancellor, kumagito po yung iya karyaman bak. Chay katia tapat patoyer pan pil calendar o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number 0109 Payo Bill for an Act, adding a new chapter 5A to Title 17 of Pohnpei Code relative to the establishment and operations of the diagnosis center at the Pohnpei Hospital and for other purposes. Only karyaw kim sa klamatawat. Chancellor, kamutang ko sunod what report long sang Committee in Rosun Mau, Karateban Province Chairman Ned. Kalangan kami speaker. Muna ibang batrawan pa sa Committee in Rosun Mau. Ay men siyang ki tunggal sakar misigalang kay puniban ko para nila pauno ko. Ay tunggal pagpagan patrang sa pulmamui sakaratan lapuya-puyakan me patoyo nilang nanwasan wi alam me tunggal sakaran wan kan kamwe wan ke Vice Speaker floor leader honorable senators kan chorus o Israel kan me patunan calorie o Israel kan me pepeyan men kapese men patuan pa sa committee and Rosun Mau nuwa patuan wi ata kamagit Ang wialaman kamutan ko sunod sa Rowano Labinial Resak Payo, ang nakaryaw o kem saklan watawat ko rin karyaman. Asan sa lang mo kamaguto, koros maudrong kamaguto, masaniyay. Uwo, masaniso, kamagut po ita, masanbe. Close debate. Speaker. Chancellor me kamagut yung mayor, charan rutung ti masanbe. Mr. Speaker. You're what? O karyaman ba miya? Mr. Speaker. Tayo kadlaw, shoes ki basto po ita, iban po na sa Senator Perez. Koros maudrong kamaguto, masaniyay. Uwang, masanisyo, kamagut po ita. Tayo rutung ti, masanbe.
kamutan kosonet nambe wano labnya riyesak payo. Pagya tayo bang katlanan karyaw o kaim saklan watawatak tayo bang choose ng ngil o iban po na sa Chief Clerk. Senator Abraham. Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. Speaker, kom ko po point of information, even patuan ni apilo. So the bill, iban reserve ay so may patuan kapin pilo. Na tayo pagpagyaw tayo ng komal ma, tayo komal military tariyaw. Tayo komal May patuan pag-iiyahan. Senator Edmund. Senator Edward. Amen. Senator Edwin. Senator Joab. Senator Latorre. Senator Leben. Amen. Senator Liganet. Senator Louis. Amen. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. Amen. Senator Ned.
Amen. Senator Simon, A. Senator Simna, Amen. Senator Simram, A. Senator Carl, Amen. Mr. Speaker. Nuau A. Kailangan Senator Constanza Leang Way masapul matay tatok to usus matok kamuatan question na 01 lebanyari isak payo usus A riyaisa ke o soto mauwang kamumatan question na tuwad. Met mawawag tay kamanatar kamumatan question na 01 lebanyari isak payo. Miyadre kamumatan question na Legislature Bill number 12 line 5, a bill for an act amending Title 9 of Taylor number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Only what kayo? pan po na sa floor leader o kamagunpan masan pa. Kailangan speaker iman nuwao siya karumot kasampal wajo pagi jalan ka kuya kubur ke LP number risak tuwa lebanyal risak payo. Amen. Pagtalo ka rin ang Thailand katiyan ang mga sinabihan kamutang ko sa netri isak tuwa, laban niya isak payo, ang matawat kayo, karos mautong kamaguto, masa ni A, uwang masa ni So, kamagut pa ita, masa na ba, kamoy chairman, Para man speaker, kaya pali sa karan wow, itong sa karmi sig puwegi. Sudah kapin pilo pati ang report may itong alin ki. Makak na ba sa puwegi. Komal militeo, taryaw, pagpak miya, kabin pil, and then nabasang pangkupurkan.
Riyasak tayo. Speaker, Kami pa Speaker. kalangan Speaker, pwede tata nung kasampal o palang tamia o wiyapan tatakan kak patrak ang ni-estimate ko so ira koros may bambitatamuni ang tatakang Pohnpei House ay man pag komatang ko sa network kabrubulang Committee on Finance so sura banda sang next session and report kito ya kawit kan mapan niya. Riyaman. Saan siya lamang kamagat yung mayor. Kamu tangan ko sunod riyasak tuwa ulit niya riyasak tayo na siya lang Committee on Finance. Kaiban Senator Ned kumkubura kaiban katlan anu sus masih terpuai tayo bilban po na siya kamu. Karos mautung kamaguto masa ni uang masa ni so Esensial makamagut paita ro kamutan ko sunod riyasak tuwa ulit niya riyasak tayo pa na siya lang Committee on Money oni tuwan kawait and Vice Speaker and report to non-first special session at Moron Ranwood. Miyate kamutan ko sunod masalar pampo na sa floor leader. Speaker nuwa men bajogon segera kepurakan no pekik jailan kemalasak nan uya kepukasan di kayo. Kailangan amo na ipampo na sa kamagut mamiye ay men patroan kayo Malal Ulian Traiti. Ulian si Vice Speaker Floor o Honorable Senator Kankoros o Kapungang Malal Malanwao Malal Opsin Kabina Karyaon Kabina Siyong Kabung Labalap o Office Kankoros Maginewang Trail Nantatangkan Magtrail Kinsyo Pay na Neuran Malal Kinsyo sa Committee kan Poran Kak Report Long Nan Chamber Wood. Ulian Traiti o Yakapung o Irail Koros. Esensial magtaibang kaimsak sa matayal uya kupur kayo and 11 legislature ranwat. Ay may man ulian kan Traiti o uya sakratay kapung o ngopsing kabina, karyaon kabina, melel molen kobung o sabul marail kabinet kan o palikan koros makin sawa-sawasik trail. Melel bil sabul matayal trontatongkan. Trontatongkan Legislative Council, trontatawagin AP o trontatawagin clerk. Ulian tayo diyo ya tayo tungal kapyung o ngirail koros. Muna tayo ban kair sabul matayal uya kubur. I mean pagkita Senator Ned and ulian tayo diyo uya low and kair ala sabul matayal uya kubur. Kalanin kami Speaker, tayo katin kubureo. Naman nan kuburay ba ang patrawan sansan. Dahil uyaki o sa karaya nila. Iyat kit sa palmar pinin ko kusanet kay sa kayo. Nasyaraban tukuti isang atramal kapagapangayir. Huwag kawait and sa palmar ngayon sarawit. Ngayon kamarayan iyang kit. Sang ran kayo o ranwat sa kem sakalar ran kawanisek. And tiyapen na kasandi and sapulmar pinin ko kusanet kay sa kayo. Kit koros uya kayo kapangamarar maing ko sa matkaulabala. Pwede koros sa pulang gamarar. Amamiya sa pairer. Iwilian kitiyo sa garayiran katun kalangan o ninlangyala. O kay tralawasakan na suritar. Ilmen William kitiyo pake. Kainiran katun kalangan o katupal kan kititi kisapal mar tapakan ng sarawi o kitimkan kitpan o ipilman William kitiyo sa karayir ran katkita sapal mar tolang sarawikan o yan kapil kitpan umot kolpet kakalway kit paraparay kit sinsilay kit nanatong al sailok and pair ang sapal mar pinin kokosan at kisakir. Kainiran katun kalangan o ang partiyo sa karataan naman. Ulian kitiyo sa karakita mapukat nilang kabayanir o atong al-sondor sa of Jesus Christ. Amen. Kalangan wan panurnet iban po na siya kamagut mamiya ay men patrawan pakairte mas miya sabon matayil came tayak yun ni Sotugan Ranwat o Vice Speaker may coach o and kak sansal kumail kan magandang kamatong kumail
yang utung ata kamatongan yakyu ni so bori so wasin rangut harus mau utung tren kairla sabul matai uya kupur asani yei uam asani so mau sin paitan